back from the dead. Ima. I pozdrav svima ovdje Aki iz čajmizarskih gangstera. Izvinite što danas igram bez Milana, ali takav je život. Idemo na klub arenu. Idemo, ajde. Ajde. Imam random trio. Kako me to nervira. Snowy Castle. Ove karte nisu baš snowy. I skipujem. I offside. I ove karte. Tako je. Ajde, učitaj se. Idemo kobra. I onda pare. I na ovog stavim pare. Double tap. I na ovog double tap. I onda tako, i sad ću da stavim još njih, da ovaj lik te ne provaljuje. Ovako ću ih sve tu sponati. 1, 2, double tap. I onda tako. I na ovog hoću double tap i pare. Double tap. Pare. Tako ću lijepo. I onda Atrition. I onda to. I ovo opet. Ajde. Pare. Tako. I još kobra. Još kobra. Tako. Double tap. Earphones. I Atrition. Finish him. Hoću da ga završim. Ako me vi razumete. Da ne postoji na ovoj planeti. Finish him. Šurčulinć. Tako, i sada. Ali mu skidam helta. Kako mu skidam helta? Ja ne verujem. I sad ću da skupim za Supermana. Valjda. Ne, neću da skupim za Supermana. Tako, lijepo.
I skidajte mu Kjelta, skidajte mu Kjelta, Kjelta. Kjelta. Ne. Skupljam za Supermana. Ajde, skidaj mu Kjelta. Hoću da on prvi umre. Da umre brže nego ja. Tako je. Boost za njega isto. Dobre, Viktori. Yes. Kako volim ovo. Da pobeđujem ljude. I ja mislim da bi bilo to za ovu epizodu. Bila je kratka, ali tako je to. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!